Papila ra Paulo eka va le Galatiya. Vagalatiya ku avanyisa ku sungula. Mina Paulo ndzi nga muapostola, ku nga ri hi ku hlawuriwa hi vanhu kumbe ku rhumiwa hi munhu, kambe hi ku rhumiwa hi Yesu Kreste ni Xikwembu Tatana la n'wi pfuxeke exikarhi ka vafi. Ndzi tsala ndzi ri ni vamakwerhu hinkwavo lava nga na mina haleno, hi tsalela tikereke ta Galatiya hi ri, tintswalo ni kurhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina ni ka Hosi Yesu Kreste. Yena loyi a tinyiketeke hikwalaho ka swidyoho swa hina, leswaku a ta hi kutsula eka nguva leyo biha ya masiku lawa. U endle sweswo hi ku yingisa ku rhandza ka Xikwembu Tata wa hina. Eka xona a ku ve ku dzuneka hi laha ku nga heriki. Amen. Ma ndzi hlamarisa, hi nkarhinyana wu nga ri wungani, mi fularhele loyi a mi vitaneke hi tintswalo ta Kreste, kutani mi tsutsumela eka evhangeli yin'wana. Kasi evhangeli yin'wana ku hava. Ndzi vula leswi hikuva ku na van'wana lava mi pfilunganyisaka tinhloko, lava ringetaka ku soholota evhangeli ya Kreste. Kambe hambiloko hina kumbe tsumi yi huma etilweni, hi nga tshuka hi mi dyondzisa evhangeli yin'wana handle ka leyi hi tshamaka hi mi dyondzisa yona, mudyondzisi wo tano a rhukaniwe. Tanihi leswi hi tshamaka hi mi byela, ni sweswi ndzi engeta kambe ndzi ku, loko un'wana a mi dyondzisa evhangeli yin'wana ehandle ka leyi mi yi amukeleke, a rhukaniwe. Xana sweswo swi komba leswaku ndzi navela ku khensiwa hi vanhu kumbe hi Xikwembu ke? Xana ndzi vonaka ndzi ri la ringetaka ku tsakisa vanhu ke? Loko onge ndza ha ringeta ku endla sweswo, a ndzi nga ta va nandza wa Kreste. Ndza mi tsundzuxa vamakwerhu leswaku evhangeli leyi ndzi mi dyondziseke yona a yi humanga eka vanhu, a ndzi yi kumangi ka munhu ni un'we. Ku hava na un'we loyi a ndzi dyondziseke yona. Yesu Kreste hi xiviri xa yena, hi yena loyi a nga ndzi yi hlavutela eka mina. Mi twile leswi a ndzi hanyisa swona khale, loko ndza ha hanya Xiyuda. Mi tiva hi laha ndzi nga xanisa ni ku herisa kereke ya Xikwembu ha kona, ndzi nga tsetseleri munhu. Hi ku hanya Xiyuda, a ndzi tlula lavo tala va tintangha ta mina exikarhi ka va ka hina, ndzi ri karhi ndzi hiseka ngopfu hi mikhuva ya vatata wa hina. Kambe Xikwembu lexi ndzi hlawuleke ndzi nga si velekiwa, xi ndzi vitanile hi tintswalo ta xona, xi swi tsakerile ku hlavutela n'wana wa xona eka mina, leswaku ndzi ta n'wi twarisa exikarhi ka vamatiko. Enkarhini wolowo, a ndzi vutisanga munhu, naswona a ndzi tlhandlukelanga eYerusalema eka lava nga ndzi rhangela ku va vaapostola, kambe ndzi yile xikan'we le Arabiya, endzhaku ndzi vuyela eDamaska. Kutani endzhaku ka malembe manharhu, hi kona ndzi tlhandlukeleke eYerusalema ku ya vona Petro. Kutani ndzi xwe na yena masiku ya 15, kambe a ndzi vonanga na un'we wa vaapostola lavan'wana ehandle ka Yakobo makwavo wa Hosi. Timhaka leti ndzi mi tsalelaka tona ti tiyile. Ndzi vula sweswo emahlweni ka Xikwembu, a ndzi hembi. Endzhaku ka swona ndzi yile emahlweni ya Siriya na Kilikiya, kambe enkarhini wolowo, tikereke ta Kreste leti nge Yudiya a ti nga si ndzi vona hi mahlo. Ntsena a ti twile van'wana loko va ku, munhu loyi khale a hi xanisa ni ku ringeta ku herisa ta ku pfumela, sweswi u dyondzisa tona. Kutani a ti dzunisa Xikwembu hikwalaho ka mina.